Kod proizvodnje municije tehnološki je najzahtevnije napraviti granate za haubice i topove svih kalibara. U Srbiji se taj zahtevni tehnološki proces odvija u kompaniji Sloboda iz Čačka još od 1948. godine. Granate na sebi imaju upaljače koje aktiviraju eksploziv i to pri kontaktu sa ciljem posle određenog vremena ili na nekoliko metara od cilja. Tako se u proizvodnji prepliću metalna, hemijska i elektronska industrija, a uključeno je više preduzeća odbrambene industrije Srbije. Sloboda Čačak je primer dobre saradnje preduzeća odbrambene industrije Srbije. Ovo su neobrađene košuljice granata kalibra 155 mm koje se ovde dopremaju iz Kovačkog centra iz Valjeva. One se posle, kao što vidite, obrade. Zatim sledi ubacivanje eksploziva koje proizvodi prva iskra iz Bariča. Zatim se stavlja upaljač koji se takođe proizvodi ovde u Čačku i zatim se vrši finalizacija granate, odnosno farbanje i obeležavanje. Od osnivanja proizvodilo se za Jugoslovensku narodnu armiju, a danas se pravi više od 200 vrsta granata, uglavnom za svetsko tržište. Za 70 godina rada, granate iz Slobode nisu prodavane samo u Japanu, Australiji i na Novom Zelandu. Sloboda je teško oštećena tokom NATO bombardovanja, ali je zalaganjem zaposlenih vrlo brzo obnovila proizvodnju. Poslednjih godina najviše se radi na novim proizvodima i poboljšanju postojećih. Naši proizvodi prepoznatljivi po dva aspekta. Znači, naši proizvodi imaju najizbalansiraniji odnos cene i kvaliteta proizvoda. Za određene proizvode spadamo u sam vrh svetskih proizvođača po kvalitetu i po performansama naših proizvoda. Jedna od naših referenci jeste to da posle dugih niz godina ponovo smo bili isporučilac naoružanja vojne opreme za potrebe američke vojske. Vrste i količina prodatih proizvoda su poslovna tajna, ali nije tajna da je 2018. godine, na primer, 94% proizvodnje otišlo za izvoz. Poslovni prihod 2018. bio je 67 miliona evra, a prosečna plata u Slobodi već godinama je daleko iznad proseka u Srbiji. Mi, imamo sreću, slobodno mogu tako da kažem, da imamo dosta mladih ljudi vezano za sve struke. Mi smo obezbedili kontinuitet u transferu znanja i iskustva zadnjih 30 godina i mislim da je to jedna od najbitnijih stvari koja je omogućila da kompanija Sloboda trenutno ima takvu poziciju da može da ponudi naše proizvode širom sveta. Kompanija je u državnom vlasništvu i vlada Srbije uložila je u razvoj Slobode. Kako bi se izborili na svetskom tržištu, u ovoj fabrici rade i na transferu tehnologije, odnosno, osim granata, prodaju i svoje znanje. Zato kroz te transfere tehnologije ne prodaje se samo znanje, nego kroz postavljanje i puštanje u rad opreme dokazujemo i nove tehnologije, zato što oko transfera tehnologije normalno transferiše se i nove tehnologije koje mi do sada nismo primenjivali u našoj kompaniji. S druge strane, vrši se ujedno i trening naših ljudi, svih, počeo od majstora, zatim inženjera i svih struka u fabrici. Ipak najveći deo prihoda Slobode čine granate srednjeg i velikog kalibra za topove na borbenim vozilima i protivavionskim sistemima, zatim tromblonske mine, granate za bacače granata, haubice i tenkovske topove. Kalibara ima mnogo, a ne postoji vojska u svetu za koju Sloboda ne može da proizvede municiju. Na municiji 40 mm, Bofors L70 i 57 mm S60 za top S60 se razvija tempirni upaljač. Tempirni upaljač se pomoću antene, odnosno sistemom upravljanja vatrom se anteni zadaje vreme koje se prenosi na tempirni upaljač i on nakon određenog vremena aktivira projektil. A blizinski upaljač koji se razvija za Boforsov metak 57 mm i 40 mm, znači kada dođe u blizu cilja na nekom rastojanju oko 3,5 metra, da sam se rasprsne usled signala koji je dobio da mu je cilj u blizini.
Treba reći da Sloboda proizvodi i signalnu i osvetljavajuću municiju, a ima i program za policiju. Iz bezbednostnih razloga nismo mogli da snimimo deo proizvodnje gde je prisutan eksploziv, ali smo zato vidjeli nove mašine, CNC strugove, gde se kompjuterski programirano i automatski obrađuje metal. Nabavkom ove opreme kompanija Sloboda je uspela da proširi svoje proizvodne kapacitete koji su pre bombardovanja uvećati su za više nego duplo. A pozicije koje se izrađuju na ovim CNC strugovima su dobili na svom kvalitetu. Konkretno pozicije se komplet rade na jednoj mašini, tako da nemamo doradnih operacija. Kako bi se pojačala pozicija na svetskom tržištu, vodi se računa o svakom detalju, preciznosti proizvodnje, kao i bezbednosti i zdravlju na radu. Vidite kako izgleda radnička menza, što dovoljno govori o uspešnosti firme. U Slobodi Čačak postala je tradicija da se poslovi ugovaraju nekoliko godina unapred, što garantuje uspešno poslovanje u budućnosti.